Kami ucapkan selamat datang buat para tamu undangan. Buat teman-teman adik-adik SD, kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Ndoplang. Nah, kalau tadi kita sudah melihat tari-tarian, sekarang kita akan melihat pakaian adat beserta fashion show. Untuk yang pertama dari Provinsi Jawa Tengah, kami persilahkan. Udah siap belum? Broken all the rules. Saying all no, denying all of the truth. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage, it isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and heartless, but one thing you should know. Beri tepuk tangannya pria Provinsi Jawa Tengah.